Halo teman-teman, kembali lagi dengan kakak nih teman-teman. Nah, kali ini kakak ini masih mencari mainan lagi teman-teman. Nah, teman-teman temenin kakak yuk untuk mencari mainannya, kira-kira ada di mana teman-teman ya. Yuk, let's go. Wow, kita mulai mencari teman-teman. Di mana kira-kira ya teman-teman ya? Wow, di sini. Oh, teman-teman. Wow, kira-kira di mana tempat main teman-teman ya? Wow, apa teman-teman? Kira-kira di mana ya? Wow, apa itu teman-teman? Wow, ternyata ada topeng ondel-ondel berwarna merah teman-teman. Wah, warnanya cerah sekali teman-teman. Nah, kira-kira di dalamnya ada apa teman-teman ya? Kita buka teman-teman, kita mulai, kita hitung 1, 2, 3. Tada, wow, ternyata ada pop-it teman-teman. Wah, kita lihat teman-teman, kita ada pop-it apa aja teman-teman? Wow, ada pop-it bebek, kupu-kupu, dan ayam teman-teman. Wow, mantul, wadidaw. Kita mencari lagi teman-teman. Kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, di sini banyak pepohonan yang kering teman-teman. Wow, kira-kira di mana teman-teman yuk? Kita mencari di mana teman. Wow, di sini ada kandang ayam teman-teman. Wah, kandang ayam sudah rapuh dan tidak hancur teman-teman. Wow, kira-kira ada teman-teman ya? Wow, apa itu teman-teman? Wow, ternyata ada anak ayam teman-teman. Wow, dia sudah dalam, sepertinya dia di piring teman-teman. Wow, mantul, wadidaw. Kita mencari lagi teman-teman. Kira-kira di mana ya teman-teman ya? Wow, di mana teman-teman? Kita mencari lagi teman-teman. Wow, di mana teman? Wow, apa itu teman-teman? Wow, ternyata ada bebek teman-teman. Wah, sepertinya dia pengen balapan atau ngetek teman-teman. Wah, kira-kira dia mau pelembuk mata teman-teman ya. Yuk kita jalan ya teman-teman yuk. Kita 1, 2, 3. Dah, 1, 2, 3. Dah. Wow, ternyata ada apa teman-teman? Wow, ternyata ada panda, kura-kura, dan gajah teman-teman. Wow, mantul, wadidaw. Wah, ini beruang, kira-kira mau ngapain teman-teman ya? Wow, ternyata beruang teman-teman. Wow, ini ada kura-kura teman-teman. Wah, sepertinya dia bawa anaknya teman-teman. Wah, kira-kira kuranya bisa bergoyang teman-teman ya. Kita melihat teman-teman. Wow, dia bisa jalan teman-teman. Wah, dia bergoyang teman-teman. Wow, mantul. Oh, mantul teman-teman. Wah, dia kabur teman-teman. Wow, wadidaw. Mantul. Nah, sini ada gajah teman-teman. Wow, kira-kira gajahnya ngapain teman-teman ya? Wah, mantul. Wow, jalan teman-teman. Wow, teman-teman. Wow, bagian kuat teman. Wah, mantul, wadidaw. Kita mencari lagi teman-teman. Kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, di sini ada kandang ayam teman-teman. Wow, sepertinya kandangnya tidak terbakar teman-teman. Wow, apa teman-teman? Wow, ternyata ada kepala badut berboboiboy teman-teman. Wow, ngapain teman-teman? Wah, kira-kira di dalamnya ada apa teman-teman ya? Kita buka teman-teman yuk. Kita hitung 1, 2, 3. Wow, mantul. Ternyata ada 2 ondel-ondel pocong teman-teman. Wah, dan ada Upin Ipin. Wah, ngapain ini di dalam kepala badut teman-teman? Wow, mantul, wadidaw. Kita mencari lagi teman-teman. Wow. Wow, apa teman-teman? Wow, ternyata ada ondel-ondel teman-teman. Wow, ondel-ondel apa teman-teman nih? Wow, ada ondel ganteng dan cantik teman-teman. Wow, waduh, mantul. Yuk kita nonton ondel-ondel. Wah, mantul teman-teman. Wow. Wow, ya ada teman. Wow, ternyata ada bebek teman-teman. Wow, bebeknya lagi pada ngapain teman-teman ya? Wow, kira-kira bebeknya lagi apa teman-teman ya? Wow, kita lihat teman-teman yuk. Wow, 1, 2, 3. Wow, ternyata dia lagi bertelur teman-teman. Wow, ada 4 telur teman-teman. Wow, mantul. Mantul. Kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, kita mencari lagi teman-teman. Kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, kita mencari teman-teman. Wow, apa teman-teman? Wah, di sini ada pohonan apa teman-teman? Wow. Wow, apa teman-teman? Wow, ternyata ada ondel-ondel dan ondel pocong teman-teman. Wow, lagi ngapa teman-teman? Teman-teman. Wow, mantul, wadidaw. Nah teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti video kakak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.